Maria gata kegaselon umpama bokai lampon lembut dan manja. Gata umpama ibarat payung tempat melindung. Oh ujung tekan gata umpama ibarat payung tempat melindung. Oh ujung tekan gata umpama ibarat payung tempat melindung. Oh ujung tekan tak pula capli batanu lambung, tak pula jagung batanu rata. Campli pihlaye jagung pitutung hana bagi lon ngonde Maria. Sebab di Maria nacut bang betung ada ku kepung tan le merasa dile menjanji masa saboton dek marangan lon saling setia. Tetapi jino nacut bang betung katua kelon adek Maria. Ada kutupu lagi ujung masa awai pun anakku tekan. Sebab dicut lem cit urang gampung lampu de untung sabe gok hina. Sebab ku